Ha kajingjia kabla jia ha kami jongkat khandai tarik unailar ajar arpun rio ya ka office stray kam jong ka khasi student union kabadan hajayau kala sha thombor da ka bakawang tiargas hakipulit hakpor bakilit khindrai ki dikho jong ka seng namar ka jing thot ka ya ka yang ki pajba ha ka te ka janmiet baka khasi student union kala pinlong yi ka jingya rally diki arshaka ha ka leng ka nong ba ka sor shilong Presiden Barim Geseng, Usamna Lambok Marngal, Haka Arpo Trik Unailar kata hadian babun, Bajia kata jinjia, Ulapin Rem Joru ikjingle ikipulen, Haka Bakranch kilat pathai kubor, Uba Lambok Marngal Ulaong, Kani ikjingle ikipulen, Kabamla Ban Priang, Bar Ulaong Bakjingwan kipulen kalong thik kumbanwan wad ikile no, Haba kadai haki jakashnong. Nelor kata ula ongru kejingkem mikilai ngut kinong yalam kaseng kamut ba kejinge ki ikan peja hindrei kani kandang aiding shushu bat kandang penrem khamtam ha kabayade bat kimat jingdawa kaseng ula ongru ba kaseng kamdei kabadon tang laingut kinong yalam hindrei di kispa ngut kinong yalam kidon na ki district ba pher badru na ka central executive council ru ika singkot ya kani ka presupsing ka no phaji ko si habidai baka jinjia ka ba minister senya hakaba nangkong hakaba langut ki nang ilam bakti du tongka ki isu kira chakem ki bo sokaan bat kaba ngisno ban penrem khamtam golong ba hadin ba dep kem ki kirwan na panjulor ki ko officer kam ko sang om tang kata tengah Facebook chung kaseng rai bat ki jing ba marjan ma pa me jan officer kila julor dengan snow ba kani kadai ka ba ka jingjia ka ba nganam la pan priang oi de si ti bor chung ka an ki pendep la chung kamram ka chung duty ki chung ki rai aba wan da bandon kam yenu dari no ke jungi na jing ru ki wan da kan ti don ki bor snong don ki seng samla ki wan kham tam chika snong jung bari so ba ni kom le so ba lo tek mi ki wa ki le no e na kaliang ki chung ka seng ni nam la ban kubur ki jingjia batang going pa ban ong golong langut kelas akem ginong yalam kaki isu kamdai badon tang langut tangdon sa subun ba ki nong yalam na ki district na si isi bher na ka si siru bat kani ka jing le chong ka buat chong ka sokar kamdai pathi puja handai kanang aiding susu bat kanang perhem su jadi takimat kita wa ki ba kum ka seng ka bu khmat sarkar ina kami nanti ba kita kimat jingwa khamtam tu santli kimat jingwa ba kales kani budi thmai kala bu sarkar na soba kidai ki jingdawa ki ba la banle bat kimdi shu barang thmai ru dai ngamla ma sotu jaka bakan nang kami nanti bukan address je kita ki isu ki ba ka seng kala bu antara jing bet jing biang jongga jala jongga jat penri hunrai ngi pan ban ba sedang bandai wat ka kumbai di kadon ayu selendat ya katang la pentip kucing dek yang sorka rai na kaliang ni jong ni gunung lambarem le ban ya selok bagi ni lamba mata kani ka jingeki bat ka jingat dari movement jong ka seng gor ko wai kan peteng yang ni sotman ila ban kem jenu rai ka komsan golong ka sorkar kre ban urban urlong ye tikimat jing dawa ka ba ngirabu mat jong sorkar ngasukwa wan ong kuni sarkar bayalam da ka NPP ya pi la pensiong da pai ba ko sekretariat ban ikmi nanti ba pen le ya kinu kikam tiba ora ka cimentoy kantam tagi isu ki malabu khmat jak sarkar ndai i bolong ta i ba ka sedang masuk press ya ka hok copai ba ti was kmi wa namut ba kata kapus chief minister home minister MLA kandai ka permanent post kandai ka tang contractual basis chisin ka sansinan upai ba udon jong ikhtiar bat lapis ngop don ka buah tang ka weng kwa ban ong kolong ubaret udon jong kala ka jingwan pi pulit min ani chaka kemuya yo pan selok niki marjan pila pan i jimpat ki yet larung tu tiam gas su yin ru kimdai wan da kalti ka dan akor buram ki wan da ketensi tensang ka perten ka perngam Asnoba kani kadai kaji ban haras buat dibuat bak masuk snow. Tira kisno ba kisudon bor hulta kata hakapor besak siap yap perlu posnam sikaput hakapor bemi tidur huras kepala lapangan belibat saban mare kelat sadin kaji bor so. Nasno pil akhiro tak ni pos solong dekat masabodar kemle ing snoba kani nginom lapan periang.
dari naliang juga seng ke jingki juga seng kan ya bisa kemat tak duduk ni i kimat jingdawa ke ba kasulga hala hapan jam ke ba ni perkhat kalong tapi ada movement jongka seng nam tak kimat jingdawa kan ya bisa kemat tak strategi ke iglat nanti jingki ngan namla ban patai lut nama pisu tuhi kapur kamsha ban patai lut kita handai ngasu ong tang goi habakas sarkar ka sedang ngihap ban buat apa dalam ni aku sai buat baik jika even saja nang ta te ai ka sarkar bakri ni sutu hi ka disi kan serbuk ngilipan kenam yu kenam asu iru handai bakla pen kemding dupa ka sarkar kumni te i ka sarkar kan jupa ngan ongkum hi imnan ka jingjia hadin ba kinulam juga sengkira pensa baka hatawat dan tak jingjia ka rali ru kidan kinong sum kabu yole sela infiltrate dam manur mano ni sutu kendai senem la yalam jaki su kan dan bet kejing persang ban supporta sampai cobria jingjia nanti jong ki isu ba per but hasing isa kata aku lasai singila penpena ba kidi benya karali nang ni na official kaseng hadu khnela dai da kajing jinsur bat kajing longrang ba akong pinangilam kita ungkila pensangino ya kata kespulong ta kaset information tang kinangilam si isi banlat na kinang rusuk gabu banlat ite kerum keram banlat ban pentot tersong sa ada ya pedang jung tang ipen ban ba kasakar tang sem kabu wi jinglong jinsur musim jung kinangilam ting soba labi ken kulung kena ne te ongkunu sarkar kan sem jing ba kongsan kolong ka sarkar kan jubab isti kimat jing dawa ayu kan le ayu ko sarkar kan le yikini ki ying rupai bab la julon ko je kapan siu ko balot kesan di lada ka sarkar ka ong ba khot ya kren ke ba sedang hi maka di nungram sistem ta kilong very open ka jumut sarkar lo bi khot ya kren no por kilong bal ko ben khot layat public meeting keleng-keleng high district of fair kamdan gunu jingja la pelong public meeting keleng-keleng no solba sulong kamdan nu je dak jai-jai ge ya andrai kar komle komlong koman khamtam menen kami sngoba kapan tarpat jebun balang dina kaliang ni ngasoban kentu khamtam kumni ki nuglam fair high district fair pendap la jong kamram bu khmat isu ba kajing dawa penak rahem ni khmat ngin salia ba mele de ban kem to ban ni hapan sak kem yang ini nuglam baram mele handrai nyalam yang ni kamat ya halo kini kimat pan pentrun ni kajing dawa khnang ba isu jong gajet men isu ba kasang dawa kenyat sak khmat tangan amla ban komen selit kelihi nu suam handrai ngasu ong ba kijing dawa kula bu khmat sarkar kim ni su mengisu dua tang lomba kot kubur ngira ai jing tok kuma keren tu singi ba kijing keli ada ba jubab ada ba de kamram sarkar penteri kami kita pikiran sepang ke MPEC sarkari por arja sawal konstitusi komiti lakli de orang ba sahab berdekasi bat la ai tu recommendation pan ma kata DEC terter bat pikiran sepang kam MRSA ru arja kan riu la de pakaan jadi kamram suka bende dengan ong ba kidi kiban ngai thamai kam desu te tang kamon sarkar kapan le dengan i kumba sarkar ke khon jakai pat kidi kimat isu te ngamla penting anak iban ban ba khamsim kiaman ni ta Sri Semen ban isu jong gajat man riu tes buat senang ya Sri ya kaban sarkar rai isu jong jat bari haban ya ni sakman pi ka haman gi jing ki teng habadon ki takin nongsim kebu kamdai tang pasti manangkong ngi asam gesat petut hi ki kali bari KML wat bomdon jing ki dong petut di jing saling kamdon ni i kum kata ong ban petut ki nong asam kali asam man rai long ba kimdai ban so snow bakani ba kalong persak iya kinong asam mereka di jingki kalong persak ba sarkar ba kuman di luar isu hangasmet ngasim kumni kani kadai kamdai ba kadai liu na kapan ja ya kita kimat jawa ada ka jing kadai ka taktik jong sarkar kuno ba kan the pejak kimat jawa hari kimat jawa kimdai kimat jawa jong ki ngim nong ye ni kin lam ki isu kamdai ka buram jok sing puak buram hiru jimat sing jawa kalong bet na ta jing bet jing biang jong kun samla jong ka jala jong ka jai beri kham tam teki isu kabang ye keren lah kata ko tadi kisna kuma keren mene ong ba kham ni korman ta ka Sri Semen andrai dangi kirtiang dien bat ya ketu jing jia tu public hearing ti pesno pat ba ya kiba mut persa la khangla la sa betik tangka tu ka ni ki hap ong tangka tu ka ni ki ba kersa bet trai ka viral tu ka video ru ba ibor pulet ki don hang tu surok hi por biti tu surok
I teplen-plen kuno sa pendulur kali giru pak ba balik publik kiring. Kajing kali kalong kasarkar kali ayu yang kita kena penkenya. Maki badan, maki penkenya. Dengan sebab komlong koman iba ka an kena sedia. Ki nong yalam si sinin ujana sekretari lapan syai ba hidon lesi giru sim kabu. Ngan supan kemau pi ka wei ka jingjia. Pasne marja kala. Wajak jengki berlas nang makano o kedi khot ki isu batang tayar o khot ki isu batang kali o khot ki isu belum ta ter kam tam jengji bo nomor song ai bejia kadu kawai ki buat bulet yo kiam ni anut dekar bele ta kakam te kita true experience ni I ba teng kas dis dan ba mut pentho bria ji nanti ban sak keno ba ki isu andai apa yang jong gini jeng persang ban penthe apa ja ban pentho bria ji kene movement ki isu ngenam kan randian mari sutu family no bakala nginjat sekhman ka jingdawa baka jigrahem jo ka isu ka jikhi ka isu kamdai beng ha bara ka tiar ka jigra ka tiar ka isu ka klor pinongrem ka khulom bat kania ka jutang khalor ki isu be persnu sarkar em patla ban kedau nomor dang lai ngihap hiban wat ka jing sisa yo ka don na kamdon ya ka tamla ban tep rai bun si ni be se ban daiwa no ban klet no spang kata ka isu jong seri semen se sang pan wadon ong leban ong ba sang beribin ya kran tek tang ya jing dia ban mi kemiet leban pejaan au sepang ya kran sepang ta seri semen I ki jing dia ki long bangi sampul perkhat hiru ba ki no ilam jong sisi ki lap tha ya boro it khon ni yan de kalenti kuma kran kong ha boro ki jing alang judan jing dia ai andai ki jing ya denti ki jing ya tadi busin ki ya hot ki minor incident sujai na ka por kiba yang bangim memlai ban tiar ban lak kiba kidon be kinok sim kabu kemudian ni iba kidon kum tu ndai kum kaseng hingga sngoba kum kini jing jahi ba kaba jam nen kum kelapan sai di kinu lamba kaki su kam dan ti ye bat presiden menungi na kalian tu kaseng ni dang ye selok ni lam muta ba ni ka khabwa ke dau tan rai ni presiden menungno hot ni sedang tang lap sai ke tu ngem pak lak ban patai dot jepi mar kumangkong ni suba bat miti kena don kinok simpu kaseng nadu maswa aba ngiki geno isu kejing sakem kejing satfet ka don bat kam semut tang la plat ing ngalam pada jing jok kongsan golong khalor isu aplat na ka plat ka sarkar ka sutu maka handai kejing iki kapten mes jing dawa jungi ba sarkar de meter kam hero isu Smart card hayung dorbar. Sechisen, wamastap Is kata bagi smart card senangnya sangka. Snya MK ka dari MSIS. Mo. Gak jingir apa saya lalu yang sortar, hantam ya ikut ya sutom. Ini kena hafsa dari sama. Adhar MHIS KP. Untuk mulai karakter kata. Jadi ni konfi hab admin di kata hostel. Tahap lek pi ka registration. Tele dam pi de smart card. Ta sampah cau. Oh dokter dan lah ya. Yang ni konfi hab lek operation ni yo. Te gua kam to hab penjan ni pi ya ka paisa ka ka. Hab lek operation ni. Ta ko PM MHIS card pi dan ni smart card. Tengah try bayar ri pi. Ri na pagi mon le yo yo paisa sumar ni kon. Abda ni ksir yo sumar. Kebelah si bona karo yela atau persangkafu ya. Ini kan memang dia smart card. Oh kan teh. Kebelah si bon. Mo. Thank you.